Narudia tena, Yesu hakuwa Mkristo. Ndio maana makanisa yote, hakuna kanisa hata moja ambayo Yesu amekuingia kusali, hata moja, kwa sababu yalikuwa hayako. Wanasema ndio utajua Biblia mjui. Wewe mzee wapako. Kwa hiyo Yesu si alikuwa anasali, alikuwa anakwenda kwa sinagogi. Sinagogi sio kanisa. Soma kamusi kule ya Biblia. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Dini mbili kuabudu zinatumia msikiti, dini mbili. Muislamu anatumia msikiti na Myahudi anatumia msikiti. Mkristo ndio anatumia kanisa. Kwa Yesu hakusali kanisani hata moja, alisali msikitini. Sinagogi ni msikiti. Hekalu lile lilikuwa sio kanisa, lilikuwa ni hekalu. Alikuwa hubiri Yesu mle kwenye hekalu. Alikuwa hubiri Injili, inahubiriwa Torati ya Musa na sheria zake. Nikisema Yesu hakuwa Mkristo, watu wengi wananishambulia. Sio wengi, vijana mitume, manabii hawa. Sasa mzee kazeeka, kuisha huyu, kwa mwelekeo. Wewe sikiza kwanza. Ukitafuta wahubiri ambao Biblia wanajua duniani, sio Afrika, duniani, ukiwa 10 na mimi nimo. Sio 1000 nimo. Na sio tu najua Biblia, na ujua Ukristo wa madhehebu. Yeah.